Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jingknya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna, ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Kristu lamipat, ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Jingpule na kashti banangkong jong Petrus kalinong basan dekat basan du bakat sao kumju phi kisamla ko ngo ikiteman kisan akajing dai parama phi tepan pawi kajing soren namar ublay ulale ting iki basarong henry ik basoren ulesbun to pendam yalade da kajing soren apo akti badan bor jong ublay kumta bundop kantiw yapi syajrong hakaya kababiang to berat hau ya kijing kuslai jong pi baro namar usumar sukhere pi to le tibriu batto syarai unong shon jong pi usoitan usang keleng kum using bakerhu uat banyo ngut ya uno to yang persya ya utriang ala kajingeng da kabakan mau bakakan hun ki para bangej kan sya kaju kajing jenjar keleng kaperthai ublay jong kajing ai baro ubala khot ya phi sya kaburom bom jukut jong u hau kris un penjanai daladi un pen scam un pen klan bat un seng nong rem phi ki balash sya syutom syipor hau kaburom bat kabor sansyar junom la junom amen na thol kot sapi dau si banus yau ba nganyo kum upara bayane hangne ngakentu bat ngasaki bakane kalong kajinge basisya jong ublay to yang scam haka kabalang hababilon ya kabala jet lang bat phi ka ai kublay ya phi kumjuru Markus ukhon jonga to ya ai kublay it markaliang kajing suk ya phi baro kibalong ha ukres kakatien jong utrai kasam maprapu kandai ngan ruai junom ya kajing snai jong me atrai ngan ruai junom ya kajing snai jong me atrai habaro ki pateng kasentur jonga ken pan bhai kajing bat juban jong me ngalapan bana baya kajing snai jong me lapane junom kajing bat juban jong me kayeng scam kat ki beneng ngan ruai junom me kajing snai jong me atrai ki beneng giro kajing pala jong me ko trai ya kajing bat juban jong me hakador barba jong kiru kho jong me nabau hakisun beneng uban yakot bat utrai nau balong gom utrai ha beneng kibor ka beneng ngan ruai junom ya kajing snai jong me atrai katno kisuk kibreu ki banang ya kajing ero yami kibayad ko try ha kajing syai ka khamat jong me kibasyam ya la kajing kemen man ka sngi ha ka kerteng jong me ba pelong ya ka hok jong me kajing risak men jong ki ngan ruai junom ya kajing snai jong me atrai kajing puli naga gospel jong Markus
kalau nong bakat riu kadukot bakat san hadu ba arpau. Ula ong haki kilej setelah kepertai batu yalap ya kubur babha haki jintau baro. Jar bangej marboyo baptisma un layim. Jar bamengej en penrem. Kini kidak kinyat sendran ni kibangej. Haka kerteng jonga kin beno ya kiksud. Kin keren kikitien matamai. Lada kin ra ya kipseng ni kindi ya kabi. Kanam penseni weki. Kin bo eki keti haki bapang bat kito kin kot kran hadien butra jusu ula ya keren bat ki lakiu syabeneng belasyong hakamon ublay kisenran gilaya lej yalap keleng sodong bat utrai ula trelang bat ki ula pen scam ya kajing yalap jongki dagi kamba ki babon ke gospel jauh utrai